Guys, Alphard lewat guys, mobil 1M. Oh, mobil 1M. Ini yang 500 juta nih guys. Ini Penturer, Innova Penturer. Pajero guys. Ini aduh lupa. Dikawal guys, mobil-mobil mewah dikawal guys. Oh, banyak kali Pak polisi. Tadi Alphard 3 lewat guys. Cuman yang satu yang kena shot. Kijang juga lewat guys. Fortune, Pajero. Oh my god. Banyak polisinya. Range Rover. Anu yang kedang oi, diam dia lari. Oh. Ada Pak polisi Dengan pentingnya pakai. Lu beli lodo ya. Nyuan. Kakak sam saya penting. Betul ya kadang. Beli lodo. Mana cara Pak?